Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан, жакындан көрүп жаткан мекендештер. Саламатсыздар. Бүгүн 12 октябрь 2024 жыл. Бишкек шаары. Алдыда мал базарды тартып көргөзүп беребиз. Чөптөр бар экен, багаларын билебиз. Сиздер бизди колдоп, эгер каналда конок болсоңуз, каналга атталып, ой пикирлерди жазып, оң тарапта подписаться деген кнопкасы бар. Ошону басып бизге катталып кетиңиздер, тугандар. Буякта мал союзуучу жай бар. Лайктарды баягында айла тырс. Лайктан бас коюңуздар, тугандар. Көпчүлүк бир тугандар басып комментарийлерди жазып атат. Рахмат барын. Мына тугандар жап-жашыл беди экен, көрдүңүздөрбү? Кандай сон болуп туратын гүлдөрүн. Мынакей. Канчанчы орун байке? Ассаламу алейкум. 3-чү орун э? Мына 3-чү орун экен, үстүн жаап коюптур байке. Канча бар бу жерде? Bu yerdə 130. 137. Bağısı? Bağısı 240'dan beri. 240'dan he? Düşüp beresiz mi? Yani barını alam desek. Barını alam desek düşüp beresiz he? Mına 240 somdan tuğandar. Jap-jaşıl bedi. Mına. Nomeriңizди айтыңыз эгер кызыккандар болсо. Бишкек шаар боюнча. 0551. 0551 ha? 75 10 06. Мына ушул байкеге байланышып чөп боюнча бейде. Жаңы көрүп аткан болсоңуздар, подписаться кнопканы басып, мал базар боюнча жана курс валют боюнча кабардар болуп турасыздар. Анда эмесе баштадык. Яка киргенде эле сатарлар койлорду сурап атат окшойт. Ата колдор. Канча экен койлор я? Сынан бересиң колдорду. 5 көз канча бересиң ошондой. Abi koyun kaça? Kara koyun 5 kozunu. Ya bakes. Kara koyun kaça? 25 kara koy. Aldınız mı bayke? Kança oldu? 12 jarım he, rahmat. 12 jarım minge alıp durdular tuğandar. Daha bir baykem alıp geliyor atat. Sırayla içi. Kança kaldınız tuğan? Ya 14. 14 semiz. 14 min. Soyuşka. Saat 7'den 40 minut etip kaldı etmenen ki. Bizde Kaysıl jактан да көрүп атасыздар? Жазга кетиңиздер. Койлор кимдики экен я? Биздики. Канчадан байке бааларын айтып койчу? Көрүүчүлөргө. Курка 19'dan. Курка 19'dan. Тиштеричи? Тиштери 2 тиш, 4 тиш, 6 тиш. Ha, 8 тишке чейин. 2 тиш, 4 тиш, 6 тиш, 8 тишке чейин. Ha, Курка 18'ten. Номер айтасызбы кызыккандарга? 0507 0507 38 88 39. 38 88 39 ha? 18 миңден. Курук. Макул, рахмат. Мына. Туғандар, мынакей Бишкек Ош, Лейлек, Баткен ушул номерлерге байланышып, мына жакшылап көрүп алыңыздар. Токтотуп, КамАЗ, мал жүктөй турган бир туғандар болсо, туғандар, ушул номерлерге байланышасыздар. Эки этаж койда жүктөзөңүздөр болот. Уй, бодо мал, жылкы, мына баарын жеткизип берет туғандар. Ал жактан дагы алып келесиз, байке? Ал жактан да келесиз. Ош, Жалал, Баткен. Ал жактан дагы Бишкек тарапка ушундай КамАЗдар бар, тугандар, мына көрүп атасыздар. Алып келет. Телефондорго байланышасыздар, сүйлөшөсүздөр. Ар бир баштыкы канчадан алат, ушул номерлерге байланышып, тугандар, сүйлөшсөңүздөр болот. Бишкек Ош. Өзбекстан, Тажикстан ичине чейин. Өзбекстан, Тажикстан. Мына тугандар, жеткизип бересиз. Өзбекстандын ичине чейин кирет экен тугандар. Тажикстанга чейин алып барасыз, Мына ушул номерлерге байланышасыздар. Ал жактан чейин кирет. Бия Казакстанга чейин. Мына тугандар, калган маалыматты эсинип чалып ала бересиздер. Номер барбы? Бирөөсү. Мынакей бирөөсү. КамАЗдар бар тугандар, мына көрүңүздөр. Ош, Ноокат. Ноокаттан бул жака да алып келет. Кызыл кыя. Лейлектен бери алып келет. Кыскасы ушундай. 4-5 күнү чыгабыз, бул жактан 6 базар күнү чыгабыз. Мына 6 базар күнү бул жактан чыгат экен, ал жактан 4-5 күнү чыгат экен. Бишкекке салып берем, же болбосо Бишкектен алып Ош, Баткен алып кетем десеңиздер, чала бересиздер. Рахмат байкес. Арт жагына? Мына крупный заказдар болуп калса, алып кетебиз дейт. Бир өзүңүз менен 9 метр. КамАЗ узунлугу 9 метр экен, тугандар. Бул 9,5 метр. Аркасында көргөзүп коелу, мына ангусту жүктөп коюптур, ангуст. Мына ичи. Достор. Кана? Мынакей тугандар. Бар жоо жакшы. Бар жоо жакшы. Ийгилик байке. Тишин ашсы? 4 тишпи? 2 тишпи? 4 тиш окшойт. Жан жаап атат мынакей тугандар. Ассаламу алейкум байке. Канча ечкилериңиз?
Ешкілердің базын айтып қоясыз? 9 мың, 10 мың, 8 мың. Жаштары-чы, жаштары? Жаштары 3 туған ешкі. 3 туған ешкі. Бүт тоқол екен, е? Бүт тоқол ешкі. Мына туғандар, ешкі іздегендер болса. Мяса молочный. Мяса молочный дейді, еті екен, семіз екен. 9 мың, 10 мыңден сұрап атасыз, е? Қызыққандарға номер айтасыз ба, шында ешкі іздеген бір туғандар болса? 0700, 30, 82, 81. 81 бар ба дағы шында үйде? WhatsApp бар, 30 баштарда. 30 баш бар екен туғандар, WhatsApp бар екен, байланышып. Молочный мясный, бұл бүт мясаға іштейді да, улақтары чоң-чоң азыр. Мяса молочный дейді, улақтары чоң-чоң мына. 9 мың, 10 мың, сода болды ғой байке? Жоқ, жаңылы келді. Жаңылы келді, содаңызы берсін, байке? Мынакей, шында туғандар, мен номерін алып бере берем. Сіздер байланышсаңыздар болады, алам десеңіздер. Саламатсыз бе, балаларын айтып қойсыз ба қойларын? Балалар. 15-тен? Жаштары қандай? Жаштар 4-6 тиш. Рахмат. 2 тиш, 4 тиш, 6 тиш, 15 мыңден, е? Сода болды ғой, байке? 14,5 сатып атамыз. 14,5 мыңден, е? Рахмат. Мына 14,5 мыңден сатып атат екен. Байке, ассалаумағалейкум. Балалар айтып қойсыз ба? Bağlar 3,5'dan ulaklar. Бұлар, е? 3,5 мыңден мына улақтар. 5,5. 5,5 o tekeçi. Teke bu maloşniler. Maloşni. Onda ne? Rahmat. Bunlar satıldı mı? Yok 14'ten. 14 mingden. 14 mingden sırada. Tuğan assalamu aleykum. Kança? 13,5 mingden. Aldın mı? Buyursun. 13,5 mingden aldım deyip. Tuğanda neyde soda olup attırınaki. Koy ekeni. Kança tiş? Kança tiş? 6 tiş. Kança sırada bayki? 35 ming. Hazır kolumuzdu kırmağıp kança verdi? O tamaşalar. Tamaşalaştı. 35 ming. Koy. Kança tiş dediniz? 6 tiş. Rahmat. Beriyoruz kança mı? Beriyoruz kozu. Bazını aytıp koyuz? 9. Boldu sizdi tartmayıp koydu tarttan. 9 ming. Beriyoruz. Semiz mi? Semiz. Kozular kança kozular? Tuğan. Bayke. 11'den de. 11 mingden. Rahmat. 11 ming sondan sırada. Bayke bağısını aytıp koyuz? 11 ming. Aha. Sizdeki bayke. Dost, kança? 9? Mana 9 mingden kozular. Dostlar. 9 mingden. Bayke sizdeki kança koy? 25 ming. Koy eken he? 25 ming. Yaxşı. Soda oldu mu? Oldu. Kança çıktı? 21. 21 mingge çıktı. Taksi kozularınızın bazını aytıp koyunçu? 11'den. Kança verip atat bu ya? 8,5. Rahmat. 8,5 ming berip atat. 11'den sürüp atat bayken. Şunda. Dostlar. Bugün hem canğa qarap da kişine mal azırak görünüp. Assalamu aleykum bayke. Kançadan koylarınız? 16 ming sondan. Yaşları-çı? 2 tişler. 16 mingden. 2 tişler. Soda oldu mu bayke? Boldu lege. Sizdeki kança bayke kozu? 12'ge. Buruğaçı kozu, he? Yaxşı qoydum balası. Yaxşı qoydum balası deyip. 12 mingge. Soda boldu? 11'ge geldi bir verdi. 12 ming sürüp atat. 500 som qoşsa verir mi ekesi de? Yaxşı. Bazanızdı versin he bayke? Yaxşı. Mıyaqta da bir kızıl kozu. Kança bayke? 11. 15. 15 de baykem teskere qarap gel. Mına kozular var ekan yerde dağı. Kozu qoçqorlar. Tuğan. Tuğan. Kozu qoçqorların bazını aytıp koyçu. Jölün alып keldingler. Kançadan? Qandaysın? Bazını aytıp koy orada bazarda жүргөндөн. Bası yok da. Buna menkin ayt. Bası yok. Qanday? İşleriniz yaxşı? El görüp atat da siz bazarga keldingizler, turabı? Bazı biri alıp da. Boldu. Biri aldı de hiç banan. Bazı yoktu. Sizdeki kançadan boladı? Bunlar 13'ten. 13 mingden, he? Bazarda şunday da. 13 ming kozu qoçqorlar mına. Tuğandar. Görüңүздөр. Soda qanday boladı? Boldu bugün berdi? Buna berip atat. Bu berip atat. Siz alat kesdi, he? Boldu. Berekezin bersin bayke. Rahmat. Şul kişi alat eken. Bolot, süyleysiz mi? Bazar jönündө aytsanız bolot. Mına tuğanda. Bayke kança? Bası? 12. 12 ming som. Araşan. Kança ay? Kança aylık bu? Jaskı, he? Jaskı. Rahmat. Mına bazarın içi. Bizde ötüp var. Smelo jere ötüp var. Sizler için. Layıkta bas görüңүздөр. Mına Semis Merinos. Oho. Mına dağı Merinoslar var eken.
Oğlum 13 kilo mu? 14 kilo oraya. 13-14 olacak onu. 14 kilo. Yok 14 can. Bunun bile 14 kilo. Soda olup atat. 12 can alın. Assalomu alaykum aka. İşleriniz yaxshi? Bu meranoslar qayerdan geldi? Buyoqdiklar. Balalarni aytib qo'yingizchi ko'ruvchilarga bir. 12 dan tanlab olaversin. Buna senmiz 12 mingdan tanlab olaverasizlar. Prigorодный mal bozori. Bishkek shahri subota kuni bo'ladi tug'anlar. Ko'pchilik bir tug'anlar so'rab o'tadi, qachon bo'ladi? Hozir. 12 dan beraveram deydi. Nomerini olib ko'raylikchi, so'rab bersa. Bayke, dag'i bormi satilib turgan? Shular nomer aytasizmi? Aytmaysiz. Ma'qul. Bularchi balalar aytmoq shularni. 14,5 13 var. 13 ming, 14,5 ming shular. Rahmat. Qo'y qancha tug'an? Alaykum. Qanday? Qaysi kanal? Don Qabar degan kanal. Qancha bas? Bazı degan aldım mı aka? Aldın? Ha, aldınızmı? Buyursun he. Buna 14 mingga olib tur. Semiz so'yish qaldingizmi? Ya soyuş kaldı. So'yishga buyursin anda aka. Bozor qanday bo'ladi ishni? Aytib qo'yingchi. Qaralagan yo'qsiz. Keldingiz, tas oldingiz. Geldik parası aldık. Qancha tish ekan? 4 tishi. Ma'qul, buyursin. 4 tish ekan. 14 mingga oldim deydi tug'anlar. Qo'zi qo'chqorimiz qancha aka? 15 ming. Qo'zi qo'chqor 15 ming. Qanchadan? 40 oldu. Eko 20 dan 40 ming bo'libdi uni. O'zbekistonga olib ketadi. O'zbek tug'anlar ekan. Aka assalomu alaykum. Qo'ylaringiz qanchadan? Bahsini aytib qo'yasizmi? 15 dan oldu. 15 mingdan so'rayotadi ekan baykaman. Yoshlari qanday? Yoshlari, tishlari? 4 işte. 4 tishlar 15 mingdan. Ha, rahmat baykas. Siznikinchi assalomu alaykum taqsir. Ha, bu yoq sizniki. Ulardan 14 dan, qoradan sizniki. Ha, qora men. Qoralarning ichindagi qanchadan? Echkiler 5 dan, 3 dan. Echkilar 3 mingdan 5 minggacha, qo'ylar Kozlar 15 bin. qo'zlar 15 minggacha ekan. Qiziqqanlarga nomer aytmaysizmi? Uyda dag'i sotasizmi deganimda? Yo'q, ha? Ma'qul. Qiziqqanlarga nomer aytilmaydi ekan, do'stlar. Menda qo'y son. Taqsir assalomu alaykum. Oldingizmi? 15 bin tom oldu. 15 mingga oldingiz, qancha tish ekan? 6 tish. 6 tish. Buyursin. 6 tish 15 mingga oldim deydi. Ular qancha oldi? Uqpay qoldi. Qo'zlar. Mana qo'zlar jindiri olingan. Assalomu alaykum aka. Bolalarni aytingiz qo'zlar. 12 mingdan. Urg'achlarmi? Urg'achlar Bari urg'achlar 12 mingdan mana tug'anlar. Ko'ringizlar, solishtiringizlar. Siz 12 dan so'rab o'tasizlar. Bozor so'radimi? Sırayla canlı. Жаңылы келдіңіз. Мейлі, соданызды берсін. Сұрайлы екен туғанда. Гигант қойлар, қошқорлар кетіп барды. Бұлар алынды ма? Çok Сатылар қаншадан? Басын айтып қойшы. 40-тан? 40-тан дейді мына. Жақсы. Байке ассаламу алейкум. Қандайсыз? Бағаларын айтыңызшы. 25 мыңға. Тиші қандай? Жаштар. 6 тиштер екен. Достар, 6 тиштер. Шында айтылғандарына базар ішіне кірейік азыр. Көрсейді. Малларды да тартабыз, бода малларды. Жылқы тартабыз. Қолдан келесінші. Сіздер бізді қолдап тұрсаңыздар, болды. Ассаламу алейкум. Ешкілердің бағаларын айтып қойшы, қаншадан қаншаға чейін болады? 6'dan başlamak. 6 мыңден қанша мыңға чейін? 8,5 мыңға чейін. 4'ten başlap 5,5 6'ga çeyin. Мына улақтар 4 мыңден баштап, мына кішінекі улақтар. 6 мың 5,5 мыңға чейін. Қызыққандарға номерін айтасың ба? Иә. Номер айтасың ба қызыққандар? Айты. 0771 0771 94 34 35. Uшу номерлерге байланышып ешкі ойынша туғандар, маалымат алсаңыздар болады. Ысыккөл облысы Чоқтал айылындағы 100 баш ешкі сатылып жатат. Видео қоя кетеміз туғандар. Айымыздарда тұрған ешкілер сатуға шықты. Моу қойлар сатылбайды туғандар. Bir қоро 100 баш жалпы саны ешкі сатылады. 50'сі чоң ешкі, 50'сі жаш улақтар туғандар. 2-3 еле қартаң ешкі бар екен достар. Қалғандары жаш ешкілер. Еттүү, семиз, мына көрүңүздөр. Жайлоодо турат бул ешкилер. Ысыккөл облусу Чоктал айылында достор. Еттүү мына көрүңүздөр. Эгер кимде ким ушундай ешки издеп жүргөн бир туугандар болсо, ээсине чалып байланышсаңыздар болот. Эң башкысы булардын баасы. Баасын 5200 коюптур ээси.
Çalып байланышсаңыздар болот. Кеми болот 5200 сомдон. Байланышып чалсаңыздар болот. Ассаламу алейкум айке. Кандайсыз? 35 миң. Кара кочкор экен да. Мына, тиши кандай байке? Гарбонос. 4 тиши 35 миң. 4 тиш. 3 жаш болайындап калды. Сурадыбы байке базар? Канчага чейин чыкты? 28. Молодец. 28 миңге берип бериптир. Мына. Макул байке, рахмат. Тоңка бар деп көрүп кой, Тугандар, мына бүгүн жаңга байланыштуу мал азыраак. Эжеке кандайсыз? Канча болду козу? 8 алдыңызбы? Жакшы, жакшы. Эчкилер барбы? Макул. Макул. Тугандар, биз базарга келебиз. Ар жуманын суббота күнү. Мал саткан, кой саткан бир тугандарды таанып калабыз да мындай. Өткөндө бирөө жазыптыр, сен тааныштарыңды тарта бересиң деп. Жок, бизде базардын ичинде эч кандай таанышыбыз жок. Биз мал алып сатпайбыз. Сиздерге көргөзүп гана беребиз. Анан ошону жазыптыр, сен тааныштарыңды тарта бересиң деп. Кандай эмес. Просто көрүп тааныш болуп калган да байкелер. Туура түшүнүңүздөр. Байке, ассаламу алейкум. Бааларын айтып коңузчу козулардын. 14,5-дан Оптом 14,5 миңден. Бардыгы кочкор. Сиз номер айтыңызчы, ушунда издегендер болуп атат да байке, онлайн сатасыз. Бүгүн сатылып кетет, үйдө жокпу башка? Айтып койсоңуз болот да номер, же айтпайсызбы? Жок, эгер байке айтсаңыз, алам деген бир тугандар бар да, базарга келе албай калган, оштон чалып калышы мүмкүн, мынча алат элем деп. Bir gün Özbekistan'dan janagısına berip koyup YouTube'una Özbekistan'dan beri çaldı. Samarkand, Cizak ve şöyle gelesingizdi ki gönüle sıra otasınlar dep koyalım. Ya bu Özbekistan'a girdi soltu da meniki. Bayke bu yer Kırgızstan özüstükü görөт. Nomerlerini ayttың, koçkollarınız жақсы eкен. Nomerinizdi. Bir aytıp görüңчü, kийинки келгенде сураймын. Anan aytпайсыз. 770 770 61 85 30 тугандар. Эгер кочкор коз алам десеңиздер чалыңыздар. Анан байкеме жөн эле чалып тынчын албаңыздар тугандар. Мына саат 8ге чейин кечке байке. Ушундай кылсынбы? Мына тугандар. Баазында бир жакын айтыңчы. Окончательно 14'төн. 14'төн окончательно берет. Майдасын чоңун аралаштырып. Эми бир 7-8 эле майдасы калган. 7-8 майда калганы чоң, Байке содаңызды берсин анда. Мына байкенин номерин эптеп алып бердик тугандар. Сиздер үчүн. Кээ бир тугандар жазат, номерин сурай бересиң. Номерин сурап коебуз да, балким бир тугандар издеп жүргөн болсо, себепкер болуп калсак, бизге ошол керек тугандар. Жакшы комментарийлерден жазыңыздар. Каналдан четтеп калбаш үчүн. Кочкор канча? Ассаламу алейкум байке. 70. Тиши кандай? 4 тиши. Буларчы. Бул чарбалар 11 миң. Жакшы. 36 болсо берем сен. Канча берип койдуңуз кочкор? Айтыңызчы. Торпокпу? Канча берип койдуңуз? 34. Бука торпок экен, Макул. Кочкордун номерин айтасызбы? Жок, Макул. Кириле кочкор бар экен да. 35 миңге торпок буканы айтып атат. 4 мен ала кетейин. 500 сом кошуп алың да байке. Ушул байкем торпокту. 500 сом кошуп алып кете бериңиз байке. Сатасыз. Ана кетти байкем алган. 500 сом кошса берчи дейди. Тугандар, базар сонун кызыгы болот. Могу кочкорлор сонун экен, кандайсың? Канча баасы? Ушул. 40, аркычы? 65 миң. Мына. 20 миңден койлор. Курго 20дан сурап атасыз. Канча тиштер? 4 тиш, 6 тиш, 2 тиши да бар. Жакшы койлор экен тугандар. Мына көрүңүздөрчү. Оптом сураган бир тугандар бар эле. Мына койлор 20 миңден байкем сурап атат. Круговой. Номериңизди айтыңыз кызыккандарга. 0501 24 19 82. Ушул номерлерге байланышып, могу койлор боюнча маалымат алсаңыз болот. Койлор каяктыкы байке? Чүйдүкү, бул жакта турасыз да базардан кийин, Пригородто. Рахмат байке. Булар да сизге карайбы? Булар башканыкы экен, тугандар Пригородто карайт турат экен. Азыркы байкем чалып байланыша бересиздер. Мына козулар содо болуп атат да. Тугандар. Канчадан? Ассаламу алейкум байке. Баасын айтыңыз. 8ден, Курукпу? Курук 8ден. Жок, сизди тартпайм. Койлорду тартам. Канча берди байкем? 8 берип атабы? Сиз канча сурап атасыз?
Ana berbermesmi? Ha, boldu, keçiresiz. Biröөнү эле 8.000 ge сурап атыптыр туугандар. Мына байкем бардыгын 8.000ден сурап атат туугандар. Козлар көп экен. Буякта да козлар. Канчадан? Иним. Канча баалары? 11.000ден. Козлары? Я. Козларбы? Эркек ургачы? Ургачылар. Рахмат. Мына ушундай достор. Жакшы койлор көрүнбөйт, кочкорлор. Ассаламу алейкум, таасир. Иштериңиз жакшы? Канчадан болот? Баалары? 9.5 Козлары? Ургач эркек? Аралаш. Аркырда сизге? Курук 9.5 же бирден деле бере бересизби? Бере бересиз, Мал арзан, Арзандап кетти. Мына туугандар угуп атасыздар, арзандар дейт. Байке, кызыккандарга номер айтасызбы? Үйдөн сатасыз онлайн козларыңызды. Имаш номерин айтпачы? Айта бериңиз. 0706 90 77. Мына ушул козлардын ээси Иманбек деген жигитке байланышып 9.5 сурап атат байкем. Базар түштү дейт. Канчадан соода болду бир? 9.5 жеткизип бересиз Бишкекке. Актала нарынын козлары экен туугандар. Рахмат, Мына. Булар да сизге карайт, Дон Кабар деген канал. Моголар. Булар да ушул байкем. Буларбы? Булар 7.5 экен. Кош. Мына достор, бираз кичинеректер 7.5 бирок жакшы экен. Нарын акталанын козлары экен туугандар. Макул, жигиттер, соодаңыздар болсун. Ошол номерлерге байланышып биздин бактыбызга жаан токтоп калдым. Байкем килонкаларын алып койлордун үстүн ачып мероносторду. Сурайлычы. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, тууган. Койлор кимдики могу? Меронос. Сиздики кандайсыз? Булардын тиштери кандай мероностор? Эки тиш, Каяктан келди? Сокулуктан келди. Баалары көрүүчүлөргө 14.000ден, Бычмалбы? Баары бычмал, Баары бычмал 14.000ге сурап атат. Номериңизди айтыңыз ала тургандарга. 0580 1880. Токтоңуз 0580 1880. Ушул номерлерге байланышып жакыныраак баазын айтыңыз эми. Эми алса сүйлөшөбүз. 14ден сурап атасыз, Түшүп бересиз. Макул, рахмат. Мына меронос бычмалдар туугандар. Семиз экен. Ушундай достор. Каралардан көрөбүз эми. Ассаламу алейкум. Бааларын айтыңыз, байке. Чарбаларын. Козлар 9.5 койлор 14ден. Рахмат. Каяктын койлору? Нарындан келипти мына туугандар. Нарынның койлору экен. Бул кора сиздики? Башка. Кызыккандарга номер айтасызбы? Айтпайсыз. Кок келбейт коллар. Бааларын айтып койсоң да. Кайсылар? Молар кимдики? Сиздики? Сатылып кетти, моголор сатылат. Булар сатылат. 11.000ден. Моголар канчадан кетти? Кеткен баазын айтыңчы. Билбейм аны, эси. Эси тияктабы? Макул байке. Кочкорлор экен аркылар. Байке канчадан кетти молар? Байке бул буршту жакшылап байлап койгон. Канча баасы? 20дан сурап атасың. Рахмат байке. Наркы чоңдорчу? Койлорду айтып коюңчу, кичине маалымат берип коюңчу. Бааларын. 25? 400.000ге. Чоң экен, Тиштери кандай? 4 тиш койлор 25те мына. Мына. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Рахмат байке. 20.000ден дедиңизби? 25ден деп. Байкем санап атты эле. 4 экен. Рахмат байке. Номериңизди айтпайсызбы? Жок, кетет дейт туугандар. Мына. Санап аткан жеринен токтотуп бизге маалымат берди. Достор, мына жакта да жакшы козлор бар экен, көрөлүчү. Тууган, ассаламу алейкум. Канчадан баалар? Козлардын. Жакшы козлор. Кимики бул? 13ден. Ассаламу алейкум. Булар козлорбу? Жакшы экен козлоруңуз. 13.000ден сурап атат байкем, чоң. Кочкорлорбу же ургачыларбы? Бардыгы. Бардыгы ургачы кой кылганга. 13.000 сомдон экен. Узун кулак башы келишкен. Могу кой окшойт, Бирөө кой экен мына туугандар. Калгандары козлор. Кызыккандарга номер айтасызбы? Жокпу? Макул. 13ден сурап атасыз, Канчадан болду соода бүгүн? Бол эле экен, достор. Мына. Рахмат байкес. Көрдүңүздөрбү? Салыштыра бересиздер. Ушундай 13.000ден болуп атат ургачы. Рахмат. Козлар экен туугандар. Ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Тапканыңыздарга береке берсин. Монтта бир кочкор бар экен.
Qo'chqor kimniki? Bayka, assalomu alaykum. Bahasini aytib qo'ysiz. Qanchaga ketdi aytib qo'ychi. 50? Qancha tish ekan? 4 tish qo'chqor 50 mingga ketdi. Rahmat. Mana tug'anlar bu yoqda o'zgacha bir tekeler turadi-da. Hozir bog'larni so'raymiz. Quloqlarini ko'rdingizlarmi? Ular parodasi boshqacha ekan. Mana. Paroda ne? Bital. Tug'anlar bital mana. Jashlari-chi? Yaşlar 2 tiş. 2 tish. Bulchi, bulda bital bu? Ha bulda Bital, 100 var bital ekanda. Bahası qanchadan dedi? 3 öten 25'ten. 3 öten 25 mingdan so'rab o'tadi ekan. Ko'ringizlar tug'anlar. Onday bital. Mak. 25 mingdan 3 boshda so'rab o'tadi. Kanal bu. Bu Don Xabar degan kanal. Tug'an. No qora kimniki? Demek. Seniki? Balarni aytib qo'ychi, Merinostordan. Merinostor bu kuruk 11'den. 11 mingdan kuruk, Qancha bosh bor bu yerda? Hazır bakta 13 baş. 13 bosh. 11 mingdan, Yaxshi. Nomerini aytasizmi? Qiziqqanlarga. Boshqa bormi Viking, bu papang, atang? Atam var. Atang bor, pichoq ketdi. Atasi pichoq ketdi. Jash bola nomerini olib aylar. Don Xabar degan.